Lastang nang kong kakasi movement ne kasang kasi ka bangitip mentah. Haka arpulai tarik uno pra jang usnam khat praspa kendai po kendai. Leng ba kita ki khan reumut kirang ba kasi. Hapo kajing yalam kajing aibut jang ubabu jibon roy. Ubalong uri ustad ukraw perkhat hakatu kapor. Kajing mi perthai jang kane kasang kalong. Na kajing sngukya kabami na kajing duno ya ka kolsyor ba ja ki jolong tenrai kasi. Namar kajing keta jang kajing sensyar pareng bat ki missionary ki belanang penkelan yang Kristen syat si syat ya ki kasih kat nang mi kisngi. Hakini ki spak senem tam ngelayu isi sya ya ki mak tiling siar jong kasang kasih. Kam tam ha kabaya dai bakajing persyang jong kaban penek pensa ya ke kolsyor tenrai. Bak ya ki riti ki dustur umen barim hagi babun ba ki liang. Ndai lak nyok tang ya kan yam tenrai. Kabolong kan yam umen barim kaba kasang kasih kala persyang kat lak kat yai ban hajak ya ka syaladi. Kumbabaro ngitip bahkan yam umen barim kadai ka selective religion kepamut kan yam tang hapo lala ka jong ka kepo nya kakur kawai kakur kamla banyelek nyam lang bat kawai pat kakur namar ba kabakum kata ki khen sang khen kendia kingai ru bakadai ka bersih ke bersang kabakim kuak setia ban kan wan ki wapo kalongkur kalongjai nang ta kadon sakan yam snong nyam rai kaniru kalong kaju karukom kan yam kerpang tang hapo lala ka jong hikarai. Kasang kasi wala kayang banyakon persya ya ka kolsyor kebawan kum ka umsaw na siliang duriaw. Handai kabalango kalong ba karukom terikam jong kapat i kum babaro kasubut tandang lut nadong syadong ya karukom le ne karukom terikam jong kitahi ki missionary Kristen na siliang duriaw. Sibun ba ki ki balawan ra ba tau tomai da kasang kasi ya ki ba 4 Julek ni dan menurut ha kolsyor kasindai. Kat tu kat ne kum kanuksa muslim ulit pelkrim syameka Kristen sya Jerusalem kasi jong ipat lang ba kasang kasi ubuk tendang lem da kaba ulit pelkrim sya ulum sopet benang Kristen udon ki yang mane kasi sang kasi ubuk tendang lem da kaba ubuk utau ki yang seng ki Kristen ki don kajing eseng he kum kajing eseng sinat ki kasi sang kasipat ki penbut da ka lempung seng raj sang hilang ki Kristen ki pelong kajing eseng yeng ki kasi sang kasi ru ki penbut da kajing lek seng ki lengdok Kristen ki ai sakramen bat ki duai ki pirat ya usah telai lemne ya ka ki pai dunget pat ki tong bat ki ra ya ka tu ka syalayeng kum ka kerku kum juru ki kasi sang kasi makiru ki ra ra khau hadian beladep duai ki lengdok na duan dupat ulum sopet peneng uleng dok Kristen upendep ya kan yam karukom solensar da ka bah kelum lang haju ya borok ki kur kijat juki beriu kaseng kasiru kumju kale ya kan yam pen riu halor ulum sopet peneng da ka balum balang ya borok ki kur kijat haju kebakum kane kam jujah kan yam tenrai ne kan yam umen marim kileng dok Kristen ki don lalaki jong ki kenhun ha ka balang jong ki kum ki Salesian bat ki Jesuit bat kum ta terter kum juru kadon ka kenhun na kasang ki nong syat nong khen hapo kasang kasi kini ki lengdo ne nong syat nong khen ki arab ban pelek lem ya kan yam korukom jang ko pat kakur ke basa kelong kena klem ukunyi uleng dok kur namar kata ka korsor kasi ukunyi ubala ino yalah ka kardan kinyi balik syong marau syeng ke tengah umla ban lek ne pendep niam yang tengah yeng khun kumta uhap man supet tangka kemat ada wan pendep lem ki lengdok Kristen lem ne ki lengdok sang kasi kum kini kiru kombuk teneng lak long kum basyuk kopi bat pies baik hateng isyak yok sngow ya ketien pira ka baong sarong ya la ka jong burom ya ka jong kiwei praktikal pat ikum bakalong markong pong long kum baong penban burom ya la ka jong sarong ya ka jong kiwei ha sosial media lai pensiaman kapor ya kata maktien ha pedang ki kasi Kristen bat ki kasi sang kasi ha bayadai berkasyat pasca ki Kristen ha karukom riam tenrai gidkhot sang kasi kisat ong baki kela kimbit ban buat nesim ke kolsyor kasi ban pelongnya ka kum ke jongki ki kasi Kristen pat ki ong om don manu lu pelak matkam terai karyam ne ke kolsyor la Kristen makana ndeng idehi ki kasi kum ni ke jeng ya pen ini ha pleng jongki teng gidkhot sang kasi ki penkesan bakam don hok maki ki bompat kela ndai ki bedang bat dang sno akan yam tenrai umen barib ki kasi Kristen pat ki penpai ni aki ong
Gila im makajuk jong kajing kela. Uwe uta ubah kamba umpat kela. Kak tien te em kan kat baka kampat ka keren dak muai. Lada pi kamba hibat nyam tenrai. Hatu pidang lek, hatu pidang pendep ya kan nyam karukom kat kum umen barim. Hatu fitep ni fitang. Lala pidang tang hatu filum sieng. Hatu pi bu mau sieng mau keruk. Hatu pidang lek ya kan nyam yap kan nyam tap mau ba kat kum karukom umen barim. Namar kumbalong haduk mentah. Wat kini ki mau sieng kelang karuk nong ruk kidai ki bom don terai. Ki bom don ko don jaj hendai ki belasyu iklum kum tu klem nong pek nong sumar. Hendai lada pin lek syuk kum ta. Kata piru pidai ukula uriu klem niam hendai u belasyu sabet satang ke impalai pertai. Kaseng kasi kum ka organized religion. Ki Kristen ki don kabalang kum ka organized religion. Kat ba ki khasipat akapor hendai kim judan balang namal bakidai ki batu. Ki don tang kakur ke baak kum ka balang jongki. Hendai naduk bami pertai kaseng kasi bat suki-suki kat nang yak kipor. Kaseng kasi ke kela bat syemiladi kum ka balang ke bom ya pher hiru na ka balang Kristen. Kum ba ka thong jongki balang Kristen kalong. Ban pen kelan yam ban penrung dukhot ya ki kasi nyam tenrai. Sia ka balang Kristen jongki. Kum juru kaseng kasi ka thong jong karu kalong. Ban pen kelad khot seng kasi ya ki kasi tenrai. Ki balang Kristen kilak ban penrung dukhot ni pen baptisma yu ulok berkalok ha kaju ka balang. Hakan yam kur umen barim ulok berkalok lagi salang makana hendai kim dai pat nak kaju kan yam. Hendai kum bakalong pat mentah tumba kaseng kasi ulok berkalok rengkat berkihun kimi lang na yang ban lek seng. Kaseng kasi kadai tang kaseng kam don niam teng teng ki don boong ba kaseng kasi kali niam tung mau bena. Hendai kam sumlong kum ta kitu ki mau bena bakatung ki dai tang ki mau nam om ki mau niam ki badon ki mau kenyi mau persa rengkat bat ki mau kon thaya terajong ki. Hendai ngimla apat banlen basatang kat tukak ni pos nam hadian ki beriu ni ki longdien kan om yu isu ya kaseng kasi kum kaseng hendai kan yo iya ka kum kan niam kaban siemiru ya kadur kadar bat karu kom long thik kum ki balang Kristen. Kaseng kasi kum ka organized religion kan ya pen kum kan New Testament hakaja ka jong kan yam tenrai kabolong ka selective religion.